Talo falava ia o le video le nei o le awha matala ina tuai le fufuluina o lau masini K8. O au le fufuluina lau masini o mea nei mana o mia. Mana o mia pauta nei e lua, whaatau ina mai le company. Mai lau masini o le asawa i malea. E mawhai o na sui ei le filter i le taimi fufulu ai le masini. Mana o mia le cap la i titi mumu lea. E tapuni ai le hose pito i lalo le masini a o fufulu. Ia male tank lanu mea mata lea me whaonga mo lau i cleaning. Whai ngō fia lava ia le fufuluina o le masini, o lo mawhai lava le masini o na ta o mai ia le process o le fufuluina. O le pattern na ngu moana lea o lo ia o le setting. So e kiliki le setting. O na saule o le lisi o lisi ia. O le option no na wha o le e-cleaning. A wha pe e click le e-cleaning. O na mailo o le ofesili ate o e-cleaning instruction. E te mana o mia i instructions. So yes. A wha se iwanga nā ai loa e loa lava e oikilingi lau masini te le te mana o mia step by step. First step mua. E tuu ia enter ia packet nei e lua i to tonu o le cleaning tank. Ia ona fuel lea i le fase lau ia meals o le vai fase lau. Ia lela o le whaanga solo loa o na kilingi. Tasi. Loa. Ia o te whaanga ina la le vai i le fitu. E kilingi ai le masini. So lela le a ki le vai. Ia, fase lau meals e ngata leila vai i le vai. Hale o le whangu. Ia, fase lau meals na. Ia, maia. Ia, ona tapuni mau loa lea. Awane i ova tele mai lunga le tube le tutono le mutu o le whangu. Ia, awa fo ina i e mauti noe te wa ai ato o lo sili la i titi la vai lunga. Awane i ono tele mai lunga. Ia, tapuni loa lea o le whangu. Lewa ready. Ia, ona omi loa lea o le okay. Ia, ona whai mai loa lea o le step lona lua. Please insert the cleaning tank. So ave ese le vaenga le pito i lalo. Au mai fafo le tank o lau enhancers. Ia, e tuolo i tutonu. Ia, e tank le nei o lo i tonu lau cleaning product. Po i loa mai. Ia, le wai tutonu. Omi le mui tutonu. Ona okay loa lea. Ia, ona ave ese loa lea o le filter. Talaina le nei o lau filter. Vai le loka le i. Turn ngai le left. Ave ese le loka. Ia, ona whaingo fia loa lea. Ona pool mai luma lau filter. Mana tua. E mauti noa e tatau ona iei umapau nei e lua. I lau filter bea ave ese mai. So, lea na mau tutonu le si pao. So, mauti noa e sau umai fafo pao nei e lua. Lea lau ave ese le filter. Lea loa la o le replace le filter. Ia, i le tapuni le nei. Iei fo i ona pao nei e lua. Mauti noa lava iei pao nei e lua. Ona tua mau. Ia, ona tui au mai loa leo le loka lea. Na ua loka le iai. Tama, ia, uma loa le na. Ia, ona tui okay loa lea. Put the cap i lunga o le secondary hose. Ia, le cap mua la le nei. Ia, tuulo i lunga o le hose lea. E tapuni le lea i le ngutu o le hose. Lewa iai. Ia, okay. Ia, lea lawa tanga i mai loa la i le screen. Ia, lo fai mai. Start. Le simea fia mauti noa. Tapuni ia le tube le tono le masini lea lanu mea mata. Awana i tapuni matau mawhai e mauti noa. E lalo i le ngutu le tube. Awana i lunga i po sesi lava i tu. I le kona le nei. Ina ia mauti noa ai e uma le le vai on mafuanga nai le alo i le vai nisi o taimi bea whailau i cleaning. Ia, o le step muli loa lea. Ia, o le press start. E tolu i tu la e whai e lau i cleaning. Ia, ona e whaatalitali loa lea i le tolu i tu la le na. Ia, umalo le tolu i tu la. Ia, ona e saulola i e whai ia le vaenga luna fitu ma le valu. Ia, ona mai ai lea o le cleaning ina o lau masini.
Ia, o lea la ua oma le tolu I tu la talo o na kilini le masini. Ia, lea lawa saulua le step lo na fitu. Cleaning is finished. Please remove the cap from the secondary hose. Le hose la lea sa tu wai le cap. Ia lea la le remove. Ia, ona eido le vai le. Tali se uma mai ia le vai. Ia le uma na ave ese le hose. Ia no o le step lo na valu. Leo le ave ese. Ia le loka lea again. Ia ave ese loka. Ia le ave ese make sure sa umai ia le lua lea ia pau nei e lua. Okay, oh sorry. Ona tu'ule tono lau filter. Make sure o lo iai pa o lua nei, otherwise e sao mai le vai to tono ma le mau ona loka. Yeah. Le watu tono le umana toi tu'ule filter, ona toi loka lua lea. Yeah. Okay. Ia ole step muli loa po le step lona se fulu. Run the water to rinse the machine. Yeah, loa ave ese mai ia le sorry wangalo na ave ese mai le tank lea. Ia ato tu it tonu ia le tank o lau enhancer. Ia ona run no leo le vai. Sao te lea. Ia, e te wawa aia te lawa I on the screen. Ia, ono sao waile umi. E sao ona whaan waile vai. E rinse makilini mai te sono o le masini. Ia, a ono o a ina mo umu na funu. A tali se ilonga langa iau ila le zero sekone. Ona mai, ai doa leo le kilini na o la masini. Ia, o mana ia le fresh le vai ino mo oe.